Jotono no lamsogo ani channel o kai tomuno norok ani channel no subscribe khalai aku angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam ga phaidi tini kaisa ketal notification alainai ga norok o video no paithak jorate nai tongni kam ka saimana ni bagai ga phaidi official je notification tongmani a notification no nalaina official notification no tamori jakha omo khaita official notification abong angkai requirement notification rijaka oro je eligible ngi tongnai candidate abo norok contract basic singnai je posting tongmani abong angkai mada teresa cluster bahumuki samabaya samiti limited to amorpur rdplo gomoti tirprani bukhakti rijaka oro naidi name of post tongo tai number of post tongo age limit rok tongo angkai post ni bumung to MIS assistant oro kaisa post tongo abo angkai je candidate 20 ni simi 40 years ni bisungo tongnai candidate apply khlai manai provision period for jaknai 3500 after provision no 4000 jaknai qualification kai to class 12 oro angkai 1 year ni experience tongka angkai preference jaknai saka place of posting to mada teresa CLF office tongnai tai provision ni period angkai 6 to 12 months rijak jakawa oro important terms and condition rijak tonga abo angkai je post tongmani abo to 1 year ni bagai contract basic singnai ulo extend pan khlajak mano norok ni performance kaham kai oro sajaka tegisa tongo abo angkai basic computer knowledge tongna nangnai norok ni je candidate apply khlainai abo excel word powerpoint tai kwbangma software rok norok ni knowledge tongna nangnai saka application submit khlainai ni hingkha 27 tarik ni simi 5 tarik January 2024 jora rjakha time hingkha 11 ta ni simi 2 ta PM jora rjakha anorok application form hingkha marinai abo mother teresa cluster bahumuki samabaya samiti limited office Amarpur supermarket first floor Amarpur gomoti Tripura tai preference priority rjaknai abo self help group ni member tai self help group rok norok tomungno member rok tongkha hingkha ojago mandatory hingke norok ni CV biodata abo norok jafur application wa apuro norok ni marnai tai contact number rijak tongo president ni abo norok contact khlai tebo kaham ka saimano hingke norok tomung interested tongkha hingke to OJMIS assistant norok 990 ojago ta kisa tongo PM Sri JNB Gomoti Tripura ni bukhakti notification rijaka abo hingke direct working interview najaknai abo to 2 tarik January 2024 najaknai abo 10:30 ta ni simi rijaka a interview ngai abo angkai PM Sri JNB Gomoti Tripura o najaknai abo temporary teacher thlangjaknai o jagao post tongo kaini post ni bisingo handicraft teacher tai yoga teacher khoroksa khlai thlangjaknai o jagao diploma in art and craft rogonoro BFA ro khlaijak tongkhaino apply khlaimanai rujaknai aro 26,667 per month tai yoga teacher ni bagai hingke norok jesapan graduation khai PG diploma yoga hayaka MPhil dokhlajak tongkha norok apply khlaimanai salary to same no rujaka per month 26,667 rupees rujaknai minimum je maximum age limit hingke 45 rujaka abo hingke norok 45 ni bisingo tongkha norok apply khlaimanai candidate rokno sajak jaka norok ni interview pro biodata te original norok ni je documents tongbai mani self attached copy nangnai jotono kaisa khlaiye tai 2 ta passport size photo nangnai color abo norok interested tongkha hingkha interview 2 tarik ngai abo 10 ta AM ni simi chengnai abo JNB Gomoti Tripura PM Sri JNB Gomoti Tripura wa jaga ngai interview hingkha ang PDF no description ri roano norok thangai tesa download khlai kam ka pori naidi betinin bagam sunung situng jotono no hambai।